Holiness in June. Gilbert Carbani pada plenary assembly. Kamdam nabinda Josepha Grace assembly. Berake Sngi kam in the Sngi. Iduairu nabinda Patrick Karbuki. Bahadka Inga Sem Jungi. But nabinda Bariti Kurba Benio Jingoy Jinkia. Duairu nabinda Taniel Kelamare Benio Krusel Baba. Malaispa Laipsa. Nagabinda ka jingai ka jingar ko baro inangai ti ka jing tumu shime chongi ina Dubai nagabinda ki bapangi bashitam i Dubai nagabinda ka passion retreat ka ban stang haga tayo ban man adushi tarik hadu sau tarik min step i Dubai ru nagabinda baro ki brio ki bajingai na jisu baka bor jisu nam pau i Dubai ru nagabinda ka jingte ki yimane jingisne jimble Hangne nagabenda baro ki one retreat bakinio Dubai bakinio mar jingisne ke jong ha kerteng upa baro kon baro men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jong utrai jong yu Jesus Christ par ka jinge jong uplay lembar ka jinga sulak jong men sim Bakhuid kindon renka but pi baro Kohimen ko parato ngit sangesh por ban pan map nagabenta kilait kilet jongi paro ngidang yosno hagini gisngi jonga jimpule kumno kiju ki persyang ban taulad ban knosniu yaw jisu kendhait yaw jisu ngidang yosno runa ka jimpule naka kitab Jeremia no nya todepa kumno ki paiju kila kendhait yaw prophet la jom habaula kran ya ka jingshisha Habaula kendo ya kiban paisha uble ban ino kapop kaju kadur haka jingim jongiru don ka jingale persha bana bangi im haka pop haka jing sniu ngiale persha ya ka jimba ya ka jing kuit ya ka jing shisha bon sin gipin klat ya la dai gipin klat ya ka jing shisha gipin long matla ya la dai ginang it ya ki pop baro ka jing sniu baro ginang ai tilut yala de ke jingim jongi hau jisu paundu pen kuid yangi map yangi ko jisu yarap yangi ko jisu pen tursha jan yame da ke jing kuid men siam ngapla hau blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jing parkhat da ke tin da ke kam da ke jing lay klet da ke jing lay phalad janga da ke jing lay phalad janga da ke jing lay phalad bakrao e janga namar kata ngakar phadi ka maria bakui ka bayai sa ka thi soti ya ki angel bat ki ri kui badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublai jangi ublai badan bor baro ni sune yangi Badan dalam mapi ki pop jangi, unyalam yangi shaga jingi mbam jekut.
To nginia duwai nagabinda para kajing tumujangi, iduwai nagabinda Yusufa Grace, bakat bagra ke kasungi ka jungi mindagasngi, iduwai nagabinda kibapang gibashitam bara, iduwai nagabinda kajinga kajungu Chris halu jungi, halu kiinga sem jungi, duwai nagabinda ka passion retreat, baro kibadon kajing kwa banwan chiminda, but puson jiliu, kajing shashitam jungu jisu, nadusngi balang, hakatayo banwan, hadusngi sa giant min step, ay baka borjis nang seizo, Giduairu nagabinda kayimane jingisne jimble kabangi stang bansna pakalong kabasizo patkum juru nagabinda para kabayarap min siyam ya kaneka nagabinda kanekimane ni IT aki chau jisu Tomap igi pop jangi pai jame kotrai ngi karpad ba ha ka jingba jame en perlait ingi na ki kinjri jangi pop Kiba ngilale ha ke jing tolot brio jangi da utrai jangi u Jesu Kristo kuon jame ubai imbat san sha rengkat bat me ha ke jingelong kawe jang min siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kitab Jeremiah. Jeremiah ulaong ngayos ngo bagi pat buhor kia krensiar. Kajing trim kadon habaro saudong. Mudoya u yangan mudoya u. Kia ong baro kilok tamensim jonga. Ki ap kajing jot jonga. Leksa unsa sya syukur. To ngin sale panjob ya u. Pat ngin pen hiar kopot ya u. Henrei utrai uladon hagaliang jonga. Kumuklawat ba itrim. Namar kata kinong leben jonga kin sajen thot. Kin job yanga. Kin sasya leran shikadeng. Namar bakin la banjom. Ya kajing leran masih junam jongki kin klet lano. Kotrai kipat. Ubatan jo ya ki bahok. Ba ubayu I ya ka donut bat kajing perkat. Ai bangin yo I ya ka kupot jong me halor jongki. Nabah hame ngalap bensyat ya ka kam jonga. Turwai yo terai, toya ro yo terai. Nabah pelat ya ki basya banben. Na kakti kiri dakat, kaktin jong terai. Isango yaule. Sang katra nobar nyospa ruspa ndai ko. Ruspa ndai ko. Uba antifon ba.
utrai undon rengkad bat pim. Ringkat bat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid katkum ya anis. Kau urama me katsai. Kiju kila yakar mau banlindem ya ujisu. Ujisu la jubab yaki. Ngalapeni hapi buun gi kamba bha na upa jonga. Nagabenda kano na kini gi kam pilindem mau yanga. Kiju kila jubab kiliang. Ngim lindem mau yame nagabenda ka kamba bha. Henry nagabenda ka jingkaran bain blay. Namarba mame ubalang tang uburiyo me pelong yalade ubelay. Ujisu la jibab yaki. Hato shim to haka ain jumbi ngala pilong ki blay. Lada ula kort ki blay yakito. Haki ba kakatinu blay kalawan. Bad yaka jingto laban pindam. Te pin syapang uta ya upa ula pin gandang. But pa shaga partay. Make karen bain blay. Namarba ngala ngalong ukun jongu blay. Lada ngamle ya ki kam jongu pa jonga. Te wat ngait kin yanga. Henry lada ngale yaki. Wat lada pim tre ban ngait yanga. To ngait yaki kam. Bakumda pindup tip. Bat sngutu. Ba upa udon hanga. But ngadon ha upa. Sa shivat kila tap ban kamiyawu. Henry ula light no nakikti jonki. Te ula late pai biang shashiliang kawa Jordan. Shaka jaka hakaba uya anis ula pin baptist menshua. Bat ula sa hangda. Bun kila yawan shawu. Bat kila uya anis shimla peni ki dakishin. Henry baro kat kaba uya anis ula syapang uni ubriyu kalalong kabashisha. Te bun gibriyu hangda kilangay hau. Ka gospel jong utray. Kajingaraya me kukris. Ko himen ko para bayir hautray Jesus Christ. Nios no minda hakit gospel kibriyu kila karmau ban lentem ya Jesu. Kabamod ki kwa ban penyap na Jesu. Namar kane kadege rukam ki ju ke penyap ikibriyu ki baki kain sang bam ya hapshu haga jingi kai jonki barkum juru kamyadeshu badka huk kajingim kabakila kentu ikibriyu ban im. Kabamod ki kain yaw Jesu nongpop. Nongpop bamlong shu ban im haka imlang salang ne haka niam jonki. Te ka jingkar mau ban lentem kalong ka jimbishar pinrem. Kumbangi yos ngoro na kiweipat ki jaka jonga gospel. Lawan yalam sha Jesu kawai ka kende kabakalim bad kila karmau kila don hakikti jongi ki mau. Yos ngoro kumno ki ju kila peniap ya Stephen haka kam jongi apostol. Namar haba ki penrem yano ki bishar ban peniap. Teminta kila bishar ban peniap ya Jesu haka jika rukam bakile dagi kam jongi ki peni. Kaya ka daw ki bak ude ben yap namar ula kren bain belay. Ula kren bain belay. But haba kila kren komne ujisu kirli pinpan iyaki haka sam prapo ar Henryu kalato siapang nombishar kilayo borjongo ble but kakot yaki kible na tang na marba kilayo yakaktino ble kishusngap yakaktino ble but kaktino ble kila bishari gibryu but kibryu baro kikain yaki kible mintaw Jesu ula pinpay yaki shakataka sam prapo ar Henryu but hatto haka jingto kalatone yam komne
Wat ye ki brio pikot ble henre yang apat ubalong ka ketin balalong do long snam pim tre ban kot ble yanga bad habanga ong along ukun ble pim ngeit henre pisuk ban ngeit ya ki brio balayo pidiang ya ketin ble kiba im ya ka ketin ble bad kiba bishar da ka bor jong ble henre ujisu pad wong ngalong ublehi ngalong uble ubadon gabor ngalong uble uba im ya ka jingim henre pi pat pim nge kane kalong ka jinglong arsa habun gi bru kane kalong ka benda kaba kangla dia ki banjan badu jisu ban im badu jisu ban long gi ba seiso ngi pat ngim tre ban pli ya ki kama jongi ban yo i ya ka hima ka bayar jongo bale pin ban ngi penre dia ki kama jongi ban yo i tangi jingduna haka jakaban penyari ya ka kemajongi nge penret ye ki kemat nge kaprip ye ki kemat ba ngim kwashu ban yo i ya ka ba uble uhikai yang i ban im haka jingim ujisu hikai yang i ban im haka jingim kane kalong ga jinglong arsap habang ngistang ban im ya kum kane ka jinglong arsap ngistang ban lebe ni ki brio ngistang ban kinos niyo ye ki brio Ni perkaban penia bat pendo ya kajingim jogi brio. Ni pendo ya kajing shishan ya kajingim jongi. Bat hang ni ujisu ang ngalong ukono bale la pengandang da ubale. Kadang kawe keketin haka ketin Greek kalor kane keketin pengandang sanctification. Kalau hagios kala kadauru ya kirikuin. Haka ketin Greek syapang girikuit ni ang hagios. Haka ju kadur syapang ki jingkuit ru ni ang kaneka ju ka ketin hagios kabamod ki bakhuid bat kumjuru jingkuit hangne jisu pat ukadau ha ki ju ba ulong ubala pengandang daupa na shua bawin man siya kanega parte upa ula penkantang ya ujisu hagiosa hakane ka dur ujisu peni haki ba ulong ukono bale ulong ubala siya penkantang da upa banwan siya kanega parte ban penkalad yang ina kanega parte kajingmod jangga hagiosa ro kalong penkalad ke brio pinya per ke brio bu shiliang ke brio bu kerpang ke brio naga venda ka kamu bale ya ujisu pan uble ula bu kerpang habangi pediang ya ujisu haga jingim jongiru kai ka bade ben jia hangi ngiru ngide ben yai lemba kanege jinglong hagioza ngide manlong ki brio balap shap pengandang namar bangi dia ujisu namar bangi pediang ya kaketin namar bangi im ya kaketin kai ka bade ben jia hapo jongi kalong ngide ben yo ma dia kanega jingkoid nagata ka daw kalong ka ba kongzan ha ka jingim jongi ben puson ya kaketin utrai katban ang puson ya kaketin utrai kawe hadin kawe pat ka jing the lord kan sapet no nangi namar kasha ba ka seizo ya ka ketino trai hangda dondro ya ka jing seizo jonga hagiosa ka jingid but ka jingko do trai kan seizo henre hakini ki jupat kilong ki ba puli kilong ki ba bat kem ya ka ketino trai henre ka ketino trai kam shimla seizo but kim shimla yo I how jisu ukono bale penban kiong pilang ubrio nang da piong hana pilang ukono bale pikran bain bale henry ki klet ya ke jing do bakui wat ki brio ki ngeit ya ke tinu bale wat ki brio ki bapidian ya ke tinu bale wat ki brio ki tre ha ka bor jongo bale ki god ki bale gods henry ya ukono bale pat kim tre ban ngei ko himen ko para haga jingem jongi ni dondro kom kene ke jinglang arsa bon gibinda lesing ilong giba duai lesing ilong giba late mass lesing ilong giba late sacrament lesing ilong giba shakriya kabalang
Lesing ilong gibalay yalap ye kubor baba. Lesing ilong buon giburyu ba yarap ye kiwe. And reality part don kaneka agioza. Don shu ya ka jingkoy. Don shu ya ka bor ban mane au bale. Pinban ngikala long giburyu balebe ni kiwe. Dina kadaga daw hangning yo kilara iya umau ban lindem ya Jisu. Don hakinga sem jongi kibaram mau kumne. Na marba kim imshu ya ka jingshisha. Kim tipshu ya ka jingshisha. Bashwa ban tip ya ka jingshisha ni bishar pindram ya kiwai. Don bon gibru ki kran khana pershayi kiwe. Don't give a lorni pershayi kiwe. Don't give a tarais new yekiwe. Don't give a pindu ka jingsuk jangiwe. Don't give a pinmong yekiwe. Don't give a penyabro ya ka burom jangibru. Pinja burom yekiwe. Namarba kim tip ya ka jingshisha. But bon gibru kisngausi kisngau jinja. Kido jingkarmen haga jingem jongi namar kum gini gibru haki inga sem jongi don gibru ki bayam lenter ki baja ummat lenter namar ki bahinga sem kem snowtushu yaka jinkardor jonga jingi duble jinkardor jonga jingshisha gibru ki ba im haka kaka half truth shiteng jingshisha ka jing shiteng jing shisha don bon gibru ki ba im ha ka shipowa jing shisha klam don jing shisha bapura but haba ki long gibru kumne kin sam pin mong ye ki we kin sa pin jin jar ye ki we kin sa pin shitam ye ki we bad ujisu lele komno ujisu ulale pai biang shaka shiliang jong ka Jordan kalonga jaka kabeneng kala play bad kasawa ya kasur une ulang ukun by ide jonga buon ki buryu kila yosno ya kane bad kini ki buryu ki ju ki kinno ya Jisu hanapi on kunu uble ujisu le late paish Jordan ban pinshisha ya ka jinglong uble hakita ki buryu bam ngate let's say ujisu un pejingai nangi pejingai na ki inga sem habangim pintreshu ke jingshisha habangim treban imya ke jingshisha habangistang ban karma pershai ki bayid batoin jongi lese ujisu udang pejingai na ngiru hakane ka dor ko himen ko para tong induai hakane ki ukrish bakhuid bangin dup long kun ki bab kindiu ya ujisu aka jingim haki himen ke para haga jingade aka jingi jongi jisu bayid karku kardo yangi pensle yangi bangin long ki kun ki ba kindiu ya ga jingshisha im ya ga jingshisha but yarap ye ki weiru ha ga jingshisha bangin long ki kun ki ba kit ya ka borjame bangin kit ya ka jinga ejame man ka kelipman ban kindiu ya ki himmen ke pararu sha ka jingit ka jame en yaro ya utrai Jesus Christ amen imply ka jinget nganget how play upa padan bor baro nong tao ka beneng makrindo but how Jesus Christ kun marweju utrai juni yau bela puna men sim bakhuid yau bela kan ka Maria tesapi yau bela shalabe Dios behatus ayo ya platepio la yasha ki baya hagas ngi ka balai na mi pan ki baya la kish funeng shows ka one play pardon bor baro nandang man pardon shalabe biyim ngangi thau min sem bakhuid ka balang Catholic bakhuid ka jingas la ki bakhuid ka jimap ki pop ka jimipa amen Lai spat professor
ya duai ko hemen ko para baga jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba pediang hon hau play upa badan bor baro. So try predicting Kunyanak di Jumpi, Nagabantag Singara, Krom, Kuting Jum, Kutimantai, even a Kapalang, which Mara away. Ko play ba isune ai ba en pelong yang iki babit ban shkri hok barabor ha ka duan jame ba en pelait im yangi da ka ba yai shimbenda haka dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undan renka bat pim Renga, but here, token tiu yala ki doinord you can do your keys out. kangina ingu ya utrai ublay jangim Guys, some hog, but Kate. da shisha kalang ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ba na ingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam jikut na mar lemba ka jingsha shitom ba penim jangu kun jame ka perte ba ro ka we kalanang ban pla ya ka buram bam jikut jame na ba da ka bor ba pla jonga dim pana me pen pau ya ka jimbishar jame ya ka perte pad ya ka bor janguta ya o balasanar pana bat komda kenran rengkat bat baru ki angel bat ki rikuin ngiro ngi aingu aidem yame kadba ngi pen pana da ka jing komen. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keeper. Hang rubber, take it down. Like a from the wind. Why you said I should jump? Why you said I can go? Why you said you claim to know? Yaro you dabawan, agagurteng utray. Beng baberteng idam, nagapuram jowin. Rayo sana syajam, rayo sana ganggu, rayo sana you claim to know. Ko himen ko para nginang IT ya ka jing em jongi shau jisu bangin dukin diu ya ka jing shisha bangin id ya jisu bangin janbat jisu lembau mensiam Bakhuid ba ka bor janga baneng ka pen kantang yangi balongi kun jango balai balongi rikoi balongi Bakhuid balongi ba yishirhem ya jisu dashisha melongo Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing kui barom namar katangi karpadya me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha yau mensiam jame kum ga jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu padala kamons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu pada ka baingu yame ula kedia yavu padlai haliges enran u om to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalonga medjanga ya ka benaiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ya ka halagis enran u om to shim bat di na kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batti mai bat bam chikut ya ka ben pen mi na ka benda ha jambi pa na ka benda ki babun na ka benda ka jimma pi ki pop to le ya kane ban kan mau yangam ko snam bakar dor jangu Christ pen kui ni pen kui di mensiam hadem pen kui pen koi pen kiai ke bapa ke bashi tambara
ya dai yang idau bamen Kajimaya jongka jinge Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame go traye upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mala nyu yangi ki ba bit ban yang hakama jamme ba ban shikriya me da ka bas nge varit ngi kar pa dia me ba ngi ke ba yo benda hakamet ba ka snam ukris ngin long ke bala penyat le ka vai da umen sim Bakhuid tokan mau go traye ka balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana yaka haka jingir, renkat badulia uppa Bakhuid jangi, u Victor, u Wilbert u Bishop jangi, bat baro kilingdo bat kirinium. Token mau lemro yaki himmen ki parashin rang bat kinde, ki bela yotia daka bakermen yaki jimmi pa, bat ya baro ki bela kalat no haka jingis ne jamme, to pidiang yaki shaga jing shai ka kamad jamme, to isne yangi baro yangi karpadi me, Barengkat berkamaria tu Yesus di Bakhuid ke kami jangan belai. Ujasu Bakhuid kurim jangga ke apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid. But baru kiri Bakhuid ke bela pensabhaya me pateng la pateng. Ngin long ke babi. Ben ya ben dalem haga jingim bam jikut. But bangin yara but pendon burami me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu. Kan long hamayu blayu pa badan bor. Haga jingelang kawe jungamen sim Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junam la junam. Amen. Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jisu lagi kayangi. Nakabenta bahar ke jingdon kam jungi. Nakabenta ka passion retreat kabangin stang nadushi tarik hadus ngi sajain min steps au tarik. Duwairu nakabenta baru ke bapang ke bashitam nakabenta ke jing tumu jangi duairu nakabenta ke jingte ke imane rit jang ke jingis ne jimplai haga retreat center bakalong ka baseizo nakabenta baru ke wan retreat ke wan duai iduairu nakabenta baru ke don bentalang bante kane ke imane kade ke jingara spoon men sem jang babun mut ke briu nadu ke barit baria hadu ke bakrau bau Jisu nakarku yaki nakabenta ke jing spoon men sem jangi Kamta me ke jingir jongi ke jingis ne jimple ke jing shania jongi ke jingis ne jimple kopa jongim ba hapeni kalong ka Bakhuid ka kerteng jome kanwan ke ima jome kalong ka mon jome ha kendau kumba habeni toai yang imita ke jimbam jongi ka bahala kasni patama yangi ring khang jongi kumbangi rungi ma ke place new yangi padwa telam yangi shaga jimpan shoy henry ta palai dingina ka basiniu Top light yang ingi karpat ko try na jing sini balo. Haga jing spoon jame. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arab ka jing isne jame. Ngi light barabo na ka pop. But ngi yo jing yada na jing jin jar baro. Kat bangi dang up keme lendi haga jingermen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ke jame kalong kaima ke jame ke por kaburam chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ may ubela ong haki apostol jame ka jingsuk nga hi happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le ka vai kat kum ga mon jame mame uba im bad basansha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon bara boreng ka bat pim Renka tap ta ka jingi do Kristo ngini ai ngo markelia Love.
hakami ukun lambro jang uble hakami bakit naga pop jang perte sokit to kibala kosha ga jingawai jang ukun lambro kantang yang pen kod yang lembaga jingwan jamme hagane ki Eucharist Bakhuid hagane communion Bakhuid hagane communion mensiam pen kantang yang perlong yang ki Bakhuid banginnum lentam mau banginnum kentai yame banginnum isi yame banginnum jingai no name jisu bayi pen slay ya ka met ka parjogi pen kantang ya ka met ka parjogi kamdame ka binda jogi kabapang ka bashita badon ke kiniam badon ke jingtolor badon ke jingtuna pen kantang ya ke jinglong jogi jisu ngidon bon ke jinglong ka basuni kabak pen jingai ya jisu agak tin ka tele jogi agak jingmo jimbar ka jogi agak jing snow jogi agak kam ke jam jogi jisu bayi yarap yang bandong ke sakina ka binda jome man ka kelima agak inga sam jogi agak imlang salang agak balang bago jome kner lakati jome jisu halo jogi kumbau pau la pen kantang ya me pen kantang yang iro ko jisu ni ke bas ngabi ke tin ke bapuson ke tin ke ba yem ke tin ke ba pediang ya me ale ai ore ke jisu haleluya 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 jisu 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 Jesus
ai boring i Gesù, ai boring i Gesù, ben gandang i Gesù, ben gandang i Gesù, ben gandang i Kiga Sanjungi, ben gandang i Kibayi Bato Injungi, ben gandang i Kibapangi Bashitam Baro, Kibashimenda Hagenega Mas Bakhuid, ben gandang i Kibaduk, ben gandang i Kibayam Sosi, ben gandang i Kibas Yam So, Kibas No Jinjar Hagajingi, ben gandang i Kibakoru Kora. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia Dubai. To ai ba ka jingya da ba klem sange jong ka jingkinia na ka bangila yopidiang kanom ino yangi ko trai. Ba to ai ba kan background nangi barabor ya baru ki bala ban pensionio yangi. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Gabat Mu hiru. ya ka klejum bi karpadi ka jingkar ku na utrai. To ai ngi karpad ko ble badon bor baro bagi shakri jame ki ba wat ya ka jinga e jonga jingya da jame enda ke la light na bar ki jing sunio kin shakri yame da ki donu ut ki basuk dau Chris utrai jongim. Amen. Ble badon bor baro en karku yapi uppa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ya lesu ban ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompi. Isa wo yau play. Baran repusa. Repusa. Try Jesus Christ.